Evo, profesorice, o čemu ćemo to danas govoriti na tribini? Salam alaikum. Bošnjačko nacionalno vijeće organizira već 3. put zaredom razgovor sa roditeljima predškolaca, zato što je bitno upoznati roditelje sa karakteristikama nastave na bosanskom jeziku, zakonskim obavezama, predrasudama koje se javljaju u našem narodu, šta je to što će djeca dobiti nastavom na bosanskom jeziku i da razbijemo sve njihove zablude, predrasude koje imaju o toj nastavi, da im pomognemo, da ih uputimo i da na neki način ohrabrimo djecu i roditelje da se pridruže nastavi na bosanskom jeziku. Dakle, mi smo danas ovdje upravo zato tu da razgovaramo sa roditeljima, nismo tu da ubjeđujemo roditelje da upišu djecu na nastavu na bosanski jezik, jer za tim već i nema potrebe. Proces implementacije bosanskog jezika je prilično uspješan. A važnost je velika, jer zašto? Zato što se radi o predškolcima, što se radi o početku obrazovanja na bosanskom jeziku. Odbor za obrazovanje na bosanskom jeziku Bošnjačkog nacionalnog vijeća vodi aktivnu kampanju i znanstvenu i vodimo razgovore naravno sa ljudima jer nas interesuje živa riječ. Želimo da izložimo argumente zašto izbor bosanskog jezika i zašto izbor vlastite budućnosti, vlastitog obrazovanja, vlastitog identiteta. Zato smo danas ovdje da predstavimo roditeljima šta je to nastava na bosanskom jeziku, šta ona znači i koliko je ona bitna za kolektivnu svijest i za život Bošnjaka općenito. Poštovani prisutni, poštovani roditelji, poštovani učitelji, nastavnici, profesori, sve vas srdačno selamim i prenosim selame predsjednice i rukovodstva Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Moje ime je Dženis Šačirović i ovdje sam danas u svojstvu predsjednika Odbora za obrazovanje na bosanskom jeziku Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Sa mnom su sa moje lijeve strane članica Odbora za obrazovanje, profesorica Almasa Župljanin i profesorica Alisa Kurtović-Džemić. Sa moje desne strane je profesor Haris Ibrahimović, saradnik vijeća. Naš cilj sa ovom tribinom i s ovim izlaganjem jeste predstavljanje bosanskog jezika, predstavljanje nastave na bosanskom jeziku, razgovor sa vama, otklanjanje svih eventualnih nedoumica oko izbora nastave na koju ćete upisati vašu djecu, učenike koji će, ako Bog da, od 1. septembra krenuti u škole. Dakle, da predstavimo šta je to bosanski jezik, šta sadrži nastavni proces kroz planove i programe, kroz sadržaj, šta se to razlikuje, a šta ne u samoj nastavi i zašto je važno da iskoristimo pravo koje nam pruža zakoni, zapravo, međunarodne konvencije i ustav ove zemlje i šta to zapravo za sve nas znači. Imali ste prilike da čujete možda od drugih roditelja, od nastavnika, od rukovodstva škola, ali i od naših članova u vijeću i od roditelja koji su imali iskustva sa procesom nastave na bosanskom jeziku, ali to nama nije dovoljno. Potrebna je živa riječ, potrebno je da sve što imamo kažemo danas ovdje, a i da vi sve što imate pitate nas. Tako da ja ću dati sada riječ ljudima koji su najviše pozvani da objasne sve ono što sam u ovom uvodnom kraćem izlaganju rekao, pa ću dati riječ našoj profesorici, članici Odbora za obrazovanje, gospođi Almasi Župljanin, da nam se obrati.
Assalamu alaikum, dobar dan, ja sam Almasa Župljanin, profesorica bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, član odbora za obrazovanje, kao što ste čuli, ali danas ću vam se obratiti iz više uglova, odnosno kao majka predškolca, kao majka djeteta osnovnog obrazovanja i srednjoškolskog obrazovanja koji se školuju na bosanskom jeziku i kao neko ko je u nastavi na bosanskom jeziku. Govorit ću o nekim predrasudama koje imaju roditelji, vaspitači i svi članovi našeg društva o bosanskom jeziku i obrazovanju na bosanskom jeziku. Jedna od možda prvih predrasuda sa kojima se ja susrećem jeste da kažu roditelji: živim u Srbiji, moj maternji jezik ne može biti bosanski, što je pogrešno. Živjeti u nekoj državi ne znači da je po defaultu to maternji jezik. Bosanski jezik jeste jezik svih Bošnjaka i svih onih koji ga tako osjećaju, kao što je mađarski, srpski, bugarski i nekim drugima maternji jezik, ma gdje živjeli, ma u kojoj gradu, državi bili, ali uvijek ga osjećaju kao svoj jezik. Zato Bošnjaci kao svoj maternji jezik treba da biraju bosanski jezik i treba da se školuju na tom svom osnovnom maternjem jeziku. Druga od predrasuda jeste što roditelji često imaju kako bi zaštitili možda nekad svoje dijete ili da bi na neki način olakšali školovanje, jeste da kažu pa moje dijete ne može savladati ijekavicu. Bosanski jezik nije samo ijekavica, što mnogi smatraju. Na kraju krajeva djeca nauče engleski, nauče njemački bez problema, što ne bi mogli tu ijekavicu naučiti bez problema. I to uvijek bude problem, tako roditeljima na neki način žele da ih zaštite. Ja ne znam da li je zaštita to da ako dijete zna malo više, to nije zaštita, to treba da bude podstrek i roditeljima i djeci da savladaju tu malu ijekavicu. S tim što odmah, opet ponavljam, bosanski jezik nije samo ijekavica, mnogo više od ijekavice i mnogo ljepše od te samo ijekavice i na kraju krajeva učitelji i nastavnici ne prave greške, odnosno ne daju velike greške i na neki način samo zato što dijete ekavizira određene oblike, već uz pomoć nastavniku, uz pomoć onoga što čitaju, pjesmica, onoga što čitaju, usvoje polako vremenom i tu ijekavicu, ukoliko nisu naravno u svom okruženju čuli ijekavske oblike. Također, ono što bude kao jedna od predrasuda jeste moje dijete ne može upisati željeni fakultet, što je jedna opet velika zabluda i laž, bez obzira koju god školu završili, da li na bosanskom ili srpskom, u Srbiji možete upisati koji god hoćete fakultet, bez nekih dodatnih polaganja, bez onog što mnogi smatruju nemogućnosti da u Beogradu naše dijete studira, opet kažem, velika zabluda i velika predrasuda prema bosanskom jeziku. Nažalost, sve više i više imamo tih predrasuda, mislim neosnovanih, jer roditelji se prosto ne raspitaju o nekim zabludama koje ih muče ili onome što su čuli pa da direktno od nas izvijeće ili od onih koji rade u nastavi na bosanskom jeziku čuju odgovore. Svakako da kao i nastava na srpskom jeziku i nastava na bosanskom jeziku prolazi određene svoje faze, što je normalno i treba da prođe svoje faze i tu smo da bi bili uspješniji, da bi bili bolji i da bi na neki način svi zajedno doprinijeli svemu tome. Ono što možda olakšava nastavu na bosanskom jeziku, u stvari ne možda, nego zasigurno olakšava nastavu na bosanskom jeziku, od čega mi nismo svjesni, jeste što će naša djeca čitati o onome što znaju, što im je poznato, što im je blisko, što je iz njihovog okruženja, što će na neki način dopuniti svoje neko predznanje i proširiti i na neki način obogatiti fond riječi nekom novom leksikom, možda za nas ili za njih starom ili kadašnjom, ali je svakako ljepša i svakako bolje dopunjuje ono što mi jesmo, našu tradiciju, našu kulturu. Možda najveće bogatstvo bosanskog jezika i onoga o čemu će oni proučavati i učiti jeste ta leksika koja se, nažalost, pošto sam u nastavi i sve više govorim sa mladima o toj leksici, zaboravlja i gubi, i deca gube draž
opisivanja nekih naših, da li običaja, da li blagdana, ali gubi se leksika koja opisuje baš tu ljepotu. Ja često kažem da u bosanskom jeziku postoje riječi za koje ne postoji zamjena u drugom jeziku, ne postoji sinonim, ne postoji čak ni da promijenimo sa nekoliko drugih riječi u drugom jeziku. Nije to, nemamo pravo značenje. Međutim, nažalost, roditelji i dalje, poslije ovoliko godina, što na neki način meni bude razočaravajuće, poslije ovoliko godina se bune da li svoje dijete dati da proučava nastavu na bosanskom jeziku. Nešto smatraju da su na gubitku, a s druge strane kažu da imaju čas, dva više. Više je uvijek bolje, nikad nije gore. Otkad to da je više časova je gore po dijete. Na kraju krajeva sada i oni koji uče nastavu na srpskom jeziku imaju isti fond časova, isti broj časova. Samo što mi nešto pokušavamo da bežimo, da na neki način olakšamo svom djetetu. Često čujem da roditelji kažu: meni ništa ne fali, završila sam nastavu na srpskom jeziku, pa šta mi fali? Odmah da znate, fali. Fali to znanje o sebi i o svome. Ja sam možda bila na fakultetu kad sam prvi put čula za neke pjesnike koje su bošnjačke pjesnike. Sve do tad sam mislila kako mi Bošnjaci ne znamo da pišemo, kako nemamo značajnih umjetnika, značajnih pjesnika, kako to da stalno nešto proučavamo drugo, a naše nemamo. I mislila sam u stvari da nemamo. Čim ne proučavamo, onda i nemamo. Upisujući fakultet bosanskog jezika i bošnjačke književnosti, shvatila sam koliko mi ne znamo o sebi, koliko pjesnika, koliko pisaca, koliko značajnih umjetnika. Za njih nikad nismo ni čuli. Ni jedna ulica u Novom Pazaru ili u nekom drugom dijelu Sandžaka ne nosi naziv tih ljudi koji su zaista značajni, koji su na neki način digli kulturu ne samo Novog Pazara, nego čitavog Sandžaka, čak i čitave bošnjačke kulture i književnosti. Međutim, mi ne znamo o njima baš zato što nismo imali mogućnost. Ja vas molim da ne uskraćujete mogućnost vašoj djeci, ono koju vi niste imali, da im dopustite da uplove u svijet bošnjačke književnosti i bosanskog jezika. Svi ostali predmeti, osim historije, likovne i muzičke umjetnosti, su isti, neće biti na gubitku, čak će biti i na neki način nadgrađeni i više će znati od svojih vršnjaka. Ono čime se možemo pohvaliti jeste da učenici koji su ove godine maturirali, odnosno završili osnovno obrazovanje na bosanskom jeziku, imali su bolji prosjek od učenika koji su na srpskom, što opet govori o ozbiljnosti rada i kvalitetu rada, tako da i to što se ranije govorilo da je manji broj bodova za upis ako je na bosanskom u odnosu na srpski je apsolutno netačno, ili na neki način mi smo opovrgli to, zato što su naša djeca pokazala da i tekako mogu da rade i tekako zavređuju pažnju i pokazuju te svoje rezultate. Ja vam se zahvaljujem. Hvala. Masi, iskoristit ću sam priliku da kažem nešto vezano za obrazovanje i te strahovi, te dezinformacije koje često kruže od strane neupućenih ili često i zlonamjernih ljudi. Ja sam prije 5-6 mjeseci tako nešto doktorirao u Republici Srbiji iz oblasti međunarodnog prava. Moja disertacija je bila na bosanskom. Ja nikada nisam bosanski imao u školu, moje generacije prosto nisu zatekle to, ali eto, to je jedan argument. I ne postoji državna institucija u kojoj se ne mogu zaposliti, u kojoj nisam možda radio, u kojoj sam imao problem zato što preferiram bosanski jezik, ili zapravo imamo dosta primjera da su i svršenici srednjih škola upisali studije, završili studije, iako su nastavu imali na bosanskom jeziku. Dakle, nikakva prepreka ni u ovoj zemlji, niti u bilo kojoj drugoj ne postoji vezano i niti postoji razlika u odnosu na one koji su nastavu pohađali na srpskom i onom koji su pohađali na bosanskom. Prosto, Republika Srbija je kroz svoje zakonodavstvo, kroz pozitivno zakonodavstvo i ustav zagarantovala prava i ona ih zaista ne krši. Možda postoje neki pojedinačni slučajevi, ali to je više stvar možda sudstva ili neke druge procedure koje
potrebna da se takva nepravda ispravili. Apsolutno nikakvih prepreka nema. Dakle, nemojte se brinuti, znači privatni državni univerziteti i u zemlji, u regiji, vaša djeca mogu pisati, završiti, mogu biti ministri, mogu biti premijeri, mogu u sudskoj vlasti obnašati funkciju tužioca i sudije i svega. Apsolutno. Znači, ovo je jedna civilizacijska tekovina koju mi moramo iskoristiti i zapravo do nas je sad. Možda je, lično ću iznijeti stav, malo i suvišno da mi pričamo o svom identitetu ovoliko koliko pričamo ovdje, ali eto, možda mi kao narod nismo shvatili ono što su shvatili neki drugi. Pogledajte samo u Hrvatskoj srpsku djecu ili na Kosovu recimo, ili pogledajte u Bosni ili Albance u Republici Srbiji ili Mađare, ne predstavljaju uopšte, ne postavljaju pitanje, to je nešto sasvim normalno po defaultu. Mi zapravo insistiramo na jednom modelu u kojem bi svi učenici, ako su Bošnjaci, direktno imali izbor, zapravo upisivali se na nastavu na bosanskom jeziku, kao što je to slučaj i sa drugim narodima, ali eto, nadam se da će i to biti uskoro, da nećemo imati potrebe za ovim kampanjama, ali osjećali smo da ima toliko prostora da kruže dezinformacije i sve ostalo, ali zapravo dajmo šansu mlađim generacijama, ja to nisam imao, dajmo šansu da kroz obrazovni sistem kojim prosto omogućava da upoznaju sebe, svoju kulturu, svoje običaje, nije to samo stvar jezika, tu je književnost, tu je muzička kultura, tu je na kraju krajeva birate i one nastavnike koji će posebnim elanom, posebnim zadovoljstvom prenositi identitarna obilježja na učenike. Dakle, imamo jednu šansu da prosto konačno prihvatimo ko smo, što smo i da znamo više o sebi, da znamo apsolutno zapravo i sve o sebi. Jer to ćemo najbolje kroz obrazovni sistem. Da ne dozvolimo, na primjer, evo, tu smo nas, niko od nas nije zatekao bosanski jezik u školama, ali ja sam morao sa 24-5 godina da čitam naša velika književna dijela, da upoznajem naše umjetnike, našu historiju i da se osjećam ponosno i velikim tek sa svojih 25 godina. Ajmo sad mi poručiti to našoj djeci sa 7 godina. Ajmo im dati šansu. Sa nama je, kao što sam najavio, Alisa Kurtović-Džemić, profesorica, također dugo u nastavi na bosanskom jeziku, pa bih dao riječ da nam se obrati. Zahvaljujem, Dženisa. Prije svega želim da vas pozdravim i da se zahvalim svima vama koji ste izdvojili vaše vrijeme da dođete ovdje. Samim tim ste već pokazali koliko je vama znače, mislim ne znači da onima drugima koji nisu došli ovom prilikom ne znače svoja djeca, ali da ste vi što se putem identiteta što se tiče i jezika i historije i da ste više svjesni nego oni ostali koji ne smatraju možda dovoljno dobro nastavu na bosanskom jeziku ili oni drugi koji iz nekih drugih svojih razloga, ne znam ni sama kako da nazovem, svoju djecu upisuju da budu u nastavi na drugim jezicima. Ja sam inače profesor u Tutinskoj gimnaziji i u nastavi na bosanskom jeziku sam već punih 16 godina. Dakle, nakon završene prve godine studija počela sam da radim u osnovnoj školi u Tutinu i tada je bio to bosanski jezik 2007. godine, dakle bosanski jezik sa elementima nacionalne kulture. Kasnije je to bio bosanski jezik kao maternji, mi smo 2013-14. već počeli, znate, te 2013-14. smo imali oko 4100 đaka u nastavi na bosanskom jeziku koji su počeli. To je bio prvi razred osnovne škole, prvi razred srednje škole i 5. razred osnovne škole. Tada je to teklo, mi sada možemo da se pohvalimo, konkretno brojka, čini mi se baš oko 15.437 učenika u nastavi na bosanskom jeziku što se tiče Sandžaka. Moram to ipak da istaknem, u Tutinu nam je najbolja situacija gdje je nastava čak 85% učenika u nastavi na bosanskom jeziku. I konkretno u gimnaziji u kojoj radim, dakle, već smo izdejstvovali to da su nam najbolja odjeljenja u nastavi na bosanskom jeziku.
Ja uvijek želim da kažem kao ispred Odbora za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća, dakle da nastava je kompleksan proces, složen. Ništa ne može da se uradi preko noći, ništa ne može da se promijeni tako brzo. Pogotovo ako želite nešto da radite od početka, kao što smo mi počeli, što je možda neprirodno, ali nećemo sad pričati o razlozima zašto to ranije nismo, zašto je ukinut jezik 100 godina ranije, 200 godina ranije i tako dalje, nego ćemo se baviti dakle onim što trenutno imamo. Sada kada je Republika Srbija zakonom obezbijedila, dozvolila da možemo da pohađamo nastavu na svom maternjem jeziku, mislim da ne postoji alternativa koja tome može jednostavno da korespondira, koja može da, koju jedan roditelj može u ime svog djeteta da postavi nešto, bilo šta drugo. Primjer radi, ja ću vam najbolje iz nastave konkretno nekoliko primjera reći. Kada sam, na primjer, u prvom razredu srednje škole imamo sad neke pismene zadatke, pismene vježbe i sad učenicima dam da napišu, primjer radi, priču iz starih vremena. Kakve kraješnice mi dobijemo koje oni zapisuju od djedova, od nana, dakle, razne, to je pravo blago narodno. Ali mi, ako ovih nekoliko generacija propustimo, mi ćemo da izgubimo tu vezu. Evo, ništa dalje, mi kad budemo djedovi i nane, mi nećemo moći da pričamo tim jezikom i na taj lijep način kako pričaju naši. Dakle, mnoštvo jezika, ono što je koleginica Almasa rekla, mnoštvo tog blaga, te leksike će nestati sa njima. Mi moramo da napravimo vezu. Kako ćemo da napravimo vezu? Pa tako što ćemo, dakle, da upišemo svoju djecu. Kako u predškolskom, tako u prvom razredu, tako kompletnu osnovnu, srednju školu. Mi imamo iz Tutinske gimnazije uspješne studente u Beogradu, Novom Sadu, koji su završili nastavu na bosanskom jeziku, tu ništa nema sporno. Oni su bili najbolji u nastavi na bosanskom jeziku, nastavili su da budu najbolji na svojim fakultetima i na softverskom inženjerstvu i na informatici i šta ja znam, ekonomija, pravo, to apsolutno, medicina i tako dalje. I uvijek se rado jave, uvijek se lijepo sjećanje ih veže za nastav. Ne zato što je neki posebno profesor uložio trud, ima i toga, ali ne zato što su ti profesori bili divni pa su toliko sebe dali, pa su nego zato što je to njihovo, što je to prirodno. Zato što je to dio njih i to pronađu. Zamislite vi primjera radi kada jedan učenik druge godine, sada imam u gimnaziju, na primjer drugog razreda gimnazije, za vrijeme Ramazana čita o divanskoj književnosti. Uči o ljubavi prema gospodaru, o toj profanoj, duhovnoj ljubavi koja je, znači, izvan svih ovozemaljskih, dakle, stvari. I drugog učenika koji je u nastavi na srpskom jeziku, koji je isto tako Bošnjak, ali tamo mora da se uči također srednjovjekovna književnost. Šta je u okviru srednjovjekovne srpske književnosti? Tu su žitija Svetog Save, proučavanje i tako dalje. Ja ne kažem da oni možda to ne trebaju neke osnovne informacije da imaju, ali zašto da učimo nešto tuđe kad imamo svoje? S druge strane, na primjer, u 3. razredu srednje škole smo prvog dana Ramazana radili priču Cjepar Alije Nametka, koji opisuje jednog postača, kako on provodi Ramazan, kako mnogi prolaze pored njega, on nema čime da iftari, mirišu mu somuni, pa mu ovaj drugi iftari, pa on nema ništa, ali on vakiv, svoje parče zemlje koje je imao, otišao i, dakle, dao da se to godišnji prihod, dakle, taj od njegove zemlje daje da se pale kandile na džami za vrijeme Ramazana, za vrijeme teravija, da se uči ezan. Dakle, jedan ovako mali čovjek, kad gledate, Cjepar, dakle, čovjek koji cijepa drva, a s druge strane tako veliki. Dakle, toliko je ljudi, onda možete sa učenicima da govorite, dakle, sa svojom djecom, koliko je tako velikih ljudi oko nas kojih mi nismo svjesni, nažalost. S druge strane, dakle, o Hasanagenici, da ne pominjem, dakle, o kompletnoj narodnoj književnosti i tako dalje. Ako uzmete da usporedite, s obzirom da sam ja jedan od koautora, dakle, izrade planova za srednju školu, koji smo radili programe nastave i učenja, i ako uzmete da usporedite, dakle, taj plan, vidjet ćete da to nije samo bosanski jezik i bošnjačka književnost.
Dakle, to je kompletna južnoslavenska književnost. Mi ne učimo samo bosanski jezik i bošnjačku književnost. Podjednako proučavamo svjetsku književnost, podjednako proučavamo srpsku književnost, podjednako hrvatsku, podjednako, dakle, crnogorsku, sve ono što mislimo da treba da utiče na svijest naše djece, dakle, to se našlo u programima. Opet, s druge strane, neću da kažem da su naši programi izvanredni, da su naši udžbenici izvanredni. Sve je to u procesu izrade i sve to dok ne prođe nekoliko godina i nekoliko generacija, mi ne znamo šta treba promijeniti. Nama je možda neka pjesma odlična, ali kod djece ne ide, ne shvataju, ne razumiju. I još, eto, ću podijeliti na kraju, da ne dužim, to da ja sam majka 3 djece koji su u nastavi na bosanskom jeziku. Dakle, imam sinu u 1. razredu, ćerku u 3. razredu i sinu u 6. razredu. Znači, nema te alternative kad možete vi sa njima da pričate o svojem običaju, o svojim tradicijama, kad oni dođu. Koliko su oni odvažniji od onih koji ne pohađaju nastavu, koliko su oni svjesni sebe od prvog dana. Ja sam se prvi put susrela sa bošnjačkom književnosti u 4. razredu gimnazije kada smo učili roman Derviš i smrt. Koliki je utisak to na mene ostavilo, možda zamislite kad je to bila neka tačka prelomna da upišem upravo književnost i jezik. Dakle, taj roman jedini koji se radi u nastavi na srpskom jeziku, bio je neka prelomna tačka da upišem. A zamislite vi sutra njih kad oni, da kažem, stašu kod nas, kako kažu. Dakle, kad oni postanu, dakle, akademski građani, sutra biznismeni, zanatlije, šta god. Dakle, koliko će oni da budu svjesni tek sebe i svog identiteta i koliko će drugačije da pristupaju. Mi smo uvijek nešto mislili da smo možda za malo manje vrijedni, da to naše nije dovoljno dobro kao nečije tuđe. Zašto? Iz jednog jednostavnog razloga, zato što to nismo poznavali. Sada imamo priliku da naša djeca to poznaju od malih nogu. Maternji jezik je onaj koji se uči od majki. Ovdje, hvala Bogu, vidim većina, dakle, majke ste i nemate, mislim, dilemu, niti alternativu da će ta vaša djeca pohađati nastavu na maternjem jeziku i da je to ono što im vi možete pružiti i dati i da se nećete kajati zbog toga. Hvala vam još jednom. Prije nego što dam riječ cijenjenom profesoru Harisu, reći to da kada bosanski jezik nijedan Bošnjak ne bi govorio, on bi postojao. On će postojati bez nas. Danas u svijetu imate oko 6.500 jezika i svake hefte ili svake 2 nestane po jedan jezik. Nestaje govornika, to je jasna stvar. Nemamo ni dovoljno nacionalnih država, imamo ih 200, dakle imamo puno više naroda. Ali ti jezici nestaju zato što nemaju bogatu kulturu, nemaju tradiciju, nemaju književnost, neki nemaju čak ni uređeno pismo. Ali bosanski jezik, zašto sam rekao da bi opstao i bez nas? Zato što ima jednog Mešu Selimovića, kojeg vidite skoro da nema naroda u svijetu koji ga ne bi prisvojio. Ili jednog Avde Međedovića, kojeg je svijet prihvatio, a mi smo tek zadnjih 30 godina čuli za njega i dan danas mnogi od nas ne znaju ko je bio čovjek, a 80, evo 90 godina se već izučava na Harvardu. I još mnogi drugih pisaca i pjesnika i umjetnika i apsolutno od svih stvaraoca i kulturnog poslanika među Bošnjacima. Dakle, bosanski jezik je toliko veliki da on može bez nas, a mi ne možemo bez njega. I još jedna stvar, evo spomenula je profesorica Alisa i udžbenike, ne postoje bolji udžbenici od bošnjačkih i onih na bosanskom jeziku. Zašto? Zato što su prožeti 100% etikom i estetikom. Kod nas nema mržnje, nema ni podaštavanja, nema umanjivanja drugog na račun da bi uvećali sebe, apsolutno ničega. Možete onda misliti u kakvo bistroj vodi pliva naša svijest i kako se ispravno napajaju naša djeca naukom, vrijednostima, kulturom. Time se ne može pohvaliti baš svako, ni u regionu, ni u svijetu. To je dakle isto jako bitno istoći. Kad sam spomenuo Avde Međedovića, znate da je epsko pjesništvo je, na primjer, i prisutno i kroz obrađivanje, kroz
osnovne srednje škole, ali među onih 60.000 stihova koji su do sada dostupni i prevedeni sa engleskog jezika na bosanski, ja nisam našao niti jednu jedinu riječ ružnu, niti jednu jedinu riječ koja ne bi služila na čast mom narodu i želim da to znaju i svi, želim da to naša djeca znaju. Mi sa ovim procesom implementacije, sprovođenja nastave, stvaramo ljude koji će biti ponosni, spremni i nije to nikakva nacionalna priča da sad mi kroz proces nastave želimo biti nacionalisti. Daleko je to ispod toga, daleko je to, ali eto i ta priča je negdje prolazila i došla do nas i time se mi, nažalost, opterećujemo. Bošnjaci su se na popisu izjasnili kao Bošnjaci i da govore bosanskim jezikom. Dakle, mi smo već put izabrali, ovo je samo potvrđivanje. Sada dajem riječ, da ne bi dužio, Harisu Ibrahimoviću, našem profesoru, i on je 10 godina u nastavi, veliko iskustvo ima i reći će nam puno bitnijih stvari za ovu temu. Poštovani prisutni, assalamu alaikum i dobar dan. Meni lično su jako zanimljive one ankete koje sprovode razni portali i razne televizije. Šta tu često zapazim? Zapazim da su naši ljudi u nekakvom stalnom grču dogovore. Novinari imaju veliku muku da nađu 2-3 čovjeka koji se mogu tečno izraziti koristeći nekoliko rečenica. Zašto? Šta mislite zašto? Da li ti ljudi ne znaju da govore? Znaju. Da li ti ljudi imaju siromašan rječnik? Nemaju. Da li ti ljudi imaju govorne mane? Sigurno da nemaju. Znate zašto? Zato što je njihov proces obrazovanja počeo na jednim nezdravim vrijednostima kompleksa manje vrijednosti. Zato što je gotovo na silu njima uveden jezik sa kojim se oni nikad nisu u potpunosti identifikovali i pomirili. Zato preporučujem roditeljima da taj najvažniji korak bude ispravan. Ovdje ne mora imati 100 ljudi, važno je da vi prenesete ovu priču, da bude ispravan. Zašto? Mi nanosimo veliku štetu djetetu ukoliko ga tjeramo da govori jezikom koji je njemu nematerni. Dakle, na kraju krajeva koji ima i stranih elemenata za njega. Takvo jedno dijete je u stalnom psihološkom grču, jer ono se stalno pita kako sad ja da govorim, kako da se izrazim. I onda mi imamo jednu generaciju nekakvih pokondiranih ljudi, ja moram tako da nazovem to. Jednih ljudi koji se pretvaraju da govore jezikom koji nije njihov, a čovjek nikada ne može dostići svoj potpuni potencijal ukoliko nije originalan. Osnovna odrednica čovjeka jeste jezik i osnovna odrednica naše originalnosti jeste zapravo naš jezik. Zato povedite računa, ukoliko želite, da vaše dijete odrasta u jedno samopouzdano ljudsko biće, u nekog ko ima samovijesti i nekoga ko se ne srami samog sebe. Tu je jezik jako važan iz kulturološkog i identitetskog aspekta. Zamislite vi šta se dešava ukoliko ja ne podištavam svoj jezik i ukoliko ja ne pristajem na svoj jezik. Ja polako neću da pristajem i na svoje vrijednosti. Ja polako neću da pristajem i na svoju tradiciju. Ja polako pristajem na tuđe vrijednosti i na tuđu tradiciju. I onda se dešava, mi imamo studente, imamo mnoštvo roditelja koji se čude šta se to dešava sa njihovom djecom i onda kažu ovo su neke nove generacije. Ne možemo time otkloniti odgovornost i reći ovo je neko novo vrijeme, ovo je moderno vrijeme, sada je sve normalno. Mi imamo kontrolu nad razvojem naše djece od samog početka. I ona počinje onog momenta kad idete kod pedagoga. Ukoliko ovdje imamo prisutnih pedagoga, bilo bi mi drago. Budite svjesni i apelujte na roditelje koji su nesigurni. Ja se ne čudim zašto su oni nesigurni. Ljudi, mi smo od skoro oživjeli bošnjačkog čovjeka. On jedno vrijeme nije postojao. Čak se išlo na to i da on uopšte fizički ne postoji. Mi smo ga nekako oživjeli. Ovo je proces u kojem se on osvješćuje. Vi razgovarate sa čovjekom koji nije pri potpunoj svijesti. Nemojte ga samo kriviti. Pokušajte da ga razumijete kako bi on razumio vas. I objasnite mu da je njegova obaveza da upiše dijete na bosanski jezik.
Jako mi je bilo zanimljivo šta se dešavalo kada sam bio u procesu implementacije bosanskog jezika. Recimo, seoska područja mnogo lakše prihvataju bosanski jezik od građanskih područja. Seoske škole lakše od građanskih škola. Kakav je to nonsens? Zašto? Istine za volju, na seoskim područjima imamo roditelje za koje nećemo reći da su neobrazovani. Međutim, nešto su dalje od obrazovanja, jer to su mahom zemljoradnici, fizički radnici, a u građanskim sredinama imamo roditelje koji su bliži obrazovanju, koji znaju šta je obrazovanje, ali nekako su protiv bosanskog jezika. Zašto? Zato što smo mi tu građansku svijest jako pogrešno shvatili. Mislim, kakvi ste vi to građani koji se plašite, odnosno daleko bilo sramite sopstvenog jezika. Šta se još dešava? Koleginica je pomenula da argument roditelja zna da bude dijete ima jedan predmet više. Kakav je to predmet? Radi se o predmetu koji se zove srpski kao nematernji. Roditelji to izgovaraju, a nisu ni otvorili udžbenike. Srpski kao nematernji. To je jako prijatan predmet. On je jako fino doziran, da ne optereti djecu, dakle da djeca duplo nauče, da kažem, određene stvari, i čak je tu da poduči djecu dodatno. Dakle, ne može se mnogo izgubiti kroz taj jedan predmet, i to je predmet gdje je lako, ako se radi o ocjeni, dobiti neku odličnu ocjenu. Kakvih još problema imamo kada je u pitanju implementacije na bosanskom jeziku? Mi smo nesigurni u udžbenike i stalno imamo nekakav utisak da se nad našom djecom eksperimentiše. Vjerujte da se nad djecom ne vrše nikakvi eksperimenti. I ne može se kroz obrazovni proces vršiti eksperiment nad djetetom. Daleko bilo toga. Udžbenici razvijaju se, nijedni udžbenici nisu perfektni. Ako udžbenici iz bosanskog jezika imaju problem, onda je to problem koji ima cijeli prosvjetni sistem. To je problem koji ima cijeli prosvjetni sistem. Ja imam problema sa svim udžbenicima, jer smatram da su pretrpani, smatram da često nisu usklađeni sa uzrastom, i ako kažem bosanski jezik, reću geografija, istorija, matematika, mnogo je, jer se djeca mijenjaju. Mi smo zaboravili da ovo nisu više ona ista djeca. I kada dajemo sugestije što se tiče udžbenika za bosanski jezik, molim vas, budite prijateljski nastrojeni sebi, svojem narodu i svojem jeziku. Nemojmo mi da se raspravljamo, nemojmo da se sukobljavamo, već hajmo da zajedno sarađujemo na izradi što kvalitetnijih i što boljih udžbenika. Zašto? Zato što se radi o našoj djeci. Nemoguće je da ja želim nešto loše vašoj djeci, ili vi, ili daleko bilo učitelji, odnosno nastavnici. Često čujem da se kod nas se biraju učitelji, mi to znamo, jel? I ako ima neki učitelj glas da je dobar učitelj, međutim, kod njega je nastava na srpskom jeziku, onda roditelji na uštrb toga kažu, ovo je dobar učitelj, ja ću ipak srpski jezik zbog njega. Pogrešno, zašto? To rade roditelji koji nisu svjesni važnosti roditeljstva. Ne može vas izvući ni najbolji učitelj ukoliko ste vi roditelj koji ne planira da sarađuje, niti vas i vaše dijete može upropastiti najgori učitelj, a takvih nema. Vjerujte da takvih nema. Prosvjeta danas trpi napade, zato što je totalno nezaštićena i prosto može se. Mnogo je više prosvjete izvikana nego zaista što je loša. Šta hoću da vam kažem? Otvorite udžbenik i vidjet ćete, vašoj djeci su ispredavane lekcije. Nastavnik na času danas ne može da opstane ukoliko ne radi. Ne postoje nastavnici koji ne radi. Ti moraš da radiš. I to nije više samo da radiš, pališ projektor i nešto pričaš kao ja vama ovdje. Tu je niz procesa. Moraš biti zanimljiv, moraš biti šarmantan, moraš biti dobro raspoložen. Dakle, jedan posao jako težak. Nastavnici, vjerujte, rade. I rade svi nastavnici jednako u skladu neki sa svojim kapacitetima, tako nemojte se plašiti daleko bilo loših učitelja. Ukoliko ste vi dobar roditelj, ja sam ubijeđen da ćete u saradnji sa bilo kojim učiteljem ostvariti određen rezultat. To je jako slab argument uraditi nešto tako zbog učitelja. I to je velika odgovornost i za učitelja. Ne možete očekivati da dobar učitelj znači dobar učenik i dobro dijete. Ne. Dobar
roditelj znači dobar učenik i dobro dijete, a mi smo saradnici, razumijete? Što se tiče određenih podataka vezanih za nauku u bosanskom jeziku, nemojte da se plašite, ovo nije ovdje naučni skup, ali ja bih vam rado pročitao određene činjenice, jer možda vama nisu poznate, čisto znate da je bosanski jezik nešto što jako, jako dugo postoji. Došlo je recimo do... Bosanski jezik mnogo duže postoji nego što kao ne postoji. Te nadam se da ćete me pažljivo slušati, ništa nije dosadno, ali eto, imate informacije sami, možete se edukujete. Ukoliko ste u nekakvim raspravama, ukoliko neko pokušava da vas ubijedi da vaš jezik ne postoji, ukoliko neko pokušava da vas ubijedi da mi uvozimo jezik, vrlo vam je lako sami sebe da podučite, jer ipak glavno samopouzdanje dolazi iz znanja. Fina i super je nacionalna svijest, ali džaba nam nacionalna svijest ako ne znamo. Šta onda postajemo? Onda ulazimo u neki bolesni nacionalizam. Mi imamo primjera za bolesni nacionalizam, on ima zdravu dozu koliko hoćeš, ali zašto on bolestan? Zato što je iz neznanja. Jer ja nisam bolji od svih ostali zato što sam Bošnjak. Niti sam ja bolji od onih kojima je materni jezik srpski. Samo ukratko ću vam pročitati. Nadam se da ćete imati strpljenja. Dakle, kaže, bosanski jezik već preko 25 godina ima svoju lingvističku školu sa preko 300 publikacija. U nauci je sasvim jasno. Osnova za standardni i srpski i hrvatski jezik jesu istočno-hercegovački govori, odnosno istočno-hercegovački dijalekt bosanskog jezika. Sve vrijeme vladavine Osmanske imperije stanovnicima bosanskog pašaluka jezik je bio bosanski. Prvi i najstariji rukopisni rječnik pod nazivom bosansko-turski rječnik od Muhameda Hevaije u Skufije izlazi 1631. godine. U vrijeme Turske udžbenici Bukvar 1866. i čitanka 1868. godine. Kao i sve čitanke za vrijeme Austro-Ugarske štampale su se bez imena autora. Vladina komisija je pokrenula 1884. projekt izrade gramatike, pa je gramatika bosanskog jezika objavljena 1890. godine. Šta se sada dešava? Nakon smrti Benjamina Kalaja 1903. novi protektor za Bosnu i Hercegovinu bio je Burjan, koji je donio naredbu 4.10.1907. godine i on kaže da, između ostalog piše, zemaljska vlada, dakle 1907. godine, naređuje ovim da se dojakošnje nazivanje jezika ovih zemalja kao bosanski jezik ukupnom zvaničnom saobraćaju i svim ispravama zemaljskih vlasti, ureda i zavoda, onda u bilo kakvom poslovanju zemaljskog erara ima posve napustiti. Dakle, jezik se ukida. Te da buduće za zemaljski jezik bez izuzetka ima vrijediti zvanični naziv srpsko-hrvatski jezik. Dakle, kako su mogli zabraniti nešto što ne postoji? Recimo u biblioteci Matice Srpske u Novom Sadu ne samo da postoji izdanje gramatike bosanskog jezika iz 1890. već postoji izdanje gramatike bosanskog jezika iz 1898. i 1903. Zašto sam imao potrebu ovo da pročitam? Zato da bi i ostali čuli, zato ovo se snima, da budete sigurni da mi ništa ne uvozimo. Malo je žalosno što moramo da pričamo o ovome. Smatram da je vrijeme da prevaziđemo korak gdje se ubjeđujemo upiši dijete na bosanski jezik. Zaista je vrijeme, već dugo proces traje. I žalosno je ukoliko ja treba da ubjeđujem one koji učestvuju u obrazovanju zašto upisati dijete na bosanski jezik. Ja smatram da treba čisto da vam jedni drugima poslužimo kao dobri savjetnici kako ne ubijediti roditelje, nećemo ih ubjeđivati, nećemo ih tjerati, već ćemo objasniti neka oni sami na osnovu svojeg zdravog razuma odluče da to dijete pohađa nastavu na bosanski jezik. Zašto je to dobro? Zato što će i dijete tog djeteta, ako Bog da, opet pohađati nastavu na bosanskom jeziku.
lično sam tu da odgovorim na bilo kakva pitanja, ne samo na vaša lična pitanja, već i na pitanja koja čujete od roditelja, bilo šta. Ne postoje glupa pitanja, nemoj da vas iznenadi bilo kakva pitanja, nemoj roditelji da je sramota bilo šta da pitaju, slobodno, sve dok ne istjerati zadnje zrno nesigurnosti svojeg uma ili čak i svojih srca. Toliko od mene. Zahvaljujem se našim govornicima i profesorici Župljanin i profesorici Kurtović-Džemić i profesoru Ibrahimoviću. Dakle, eto, ukratko smo predstavili i rekli zapravo sve što je bilo naša namjera. Sada smo otvoreni za vaša pitanja. Ovo je živa tribina ili razgovor ili predstavljanje u kojem želim da i vi uzmete učešće. Ono što zapravo i mi očekujemo od vas, kao što naravno puno toga očekujete vi od nas, to je da ovo je zajednička misija zapravo, ovo je zajednički posao. Onoliko koliko svi mi budemo ubijeđeni u ovu stvar, ovu našu stvar, toliko treba da i prenesemo na druge. Kada bi svako od nas, a ima nas puno, i ovdje, pogotovo van, određeni broj roditelja zapravo porazgovarao i prenio ono što zna, samo ono što zna i u što vjeruje, mi ne bi imali problem niti potrebe da iduće godine pričamo na ovu temu, ali evo, tu smo sada, sa nama i profesorica Adela Melajac, koja je jedna od pionira također i neko ko je jako zaslužan za bosanski jezik u cijelini. Eto, da ne izdvajamo sad konkretno. Puno vrijednih ljudi su dali sebe da taj naš bosanski jezik danas bude i kvalitetan i dobar i da se ljepše govori. Ono što je Haris rekao vezano za samopouzdanje ljudi, znate, kad govorite, neću sad reći, nama su poznati svi srodni jezici na Balkanu, koji sliče bosanskom. Kada govorite bilo koji nematerni jezik, niste sigurni. Pokušavate biti Francuzi, Njemci, Hrvati, Srbi, Albanci, kogod i kako god i gdje god, i nikad to nekako ne uspije. Čovjek se najkomotnije osjeća u svojoj kući, sa svojim roditeljima, sa najbližima, kada provodi vrijeme i sa svojim identitetom čovjek je najsigurniji. I tekako imamo razloga za ponos, i tekako imamo puno toga da radimo. I pogledajte samo naše današnje pisce, ako čitate literaturu koju stvaraju naši pjesnice, imamo ih puno i mlađih i starijih i pisaca i romana i nagrađivanih, svugda. Evo, samo uzmite u Srbiji koliko. Procenat onih koji su na bosanskom jeziku. Skoro svaki stvaralac iz Novog Pazara, evo samo da se dotaknemo Novog Pazara, objavljuje na bosanskom jeziku. I možda tu svoju vrijednost malo i na viši nivo podiže zato što je na bosanskom jeziku, pa i to je razlog dobijanja nekih nagrada. Vjerujte, impresivno je ono što bosanski jezik kroz svoju nastavu donosi. Sa tim se uveliko bave ljudi širom svijeta, izučavaju naša djela, naše pjesnike, biografije tih ljudi i ako ne budemo bili aktivni, polovina naših pisaca će biti već nečiji pisci, spremni su i da nam ih i dalje otimaju kao što su to činili u prošlosti. Bujro, izvolite. Ako imate pitanja ili nešto da kažete, tu smo svi otvoreni, slobodni, što kaže profesor Ibrahimović, sve vrste pitanja, nedoumica, sugestija, naravno postoji nešto što i mi možda sa ove strane, da kažem, institucionalno možemo poboljšati, pomoći, učiniti. Bujrom, profesorice. Hvala na predstavljanju. Ja sam danas imala jedan razgovor sa
s predsjednikom Odbora za obrazovanje i slučajno sam saznala za ovaj sastanak. Čula sam da je trebalo da bude skup sa roditeljima. Čini se da se ovo problema hrvatski starci. Znači, jeste roditelji, ali čim ste došli, verujem, ubeđena sam skoro da su vaša djeca toliko svjesni, čim ste ovdje da ste svjesni i da su vaša djeca u nastavi na bosanskom jeziku. Da ovaj skup za vas nije imao potrebu da se organizira. I sasvim sam sigurna da vi u vašim učionicama, i kako vi zovete sobe, radionicama, da vi najbolje odrađujete svoj posao i da u stvari na vama najveći teret. Znam priredbe koje vi organizujete. Nisam vidjela da je ovdje čini se Amela Bakan, ima još nekoliko vaših koleginica koje su Ada Božić, koje ja vrlo dobro znam i znam koliko se zalažu za svoj maternji jezik, za to obrazovanje i na koji način ga oni sprovode. Na najbolji mogući način. Znam da vama nije ni trebalo nastava na bosanskom jeziku da biste bili svjesni svog identiteta. Da nije vam trebalo onaj pečat od Ministarstva prosvjete. Kao što ni meni nije trebalo 2005. kad sam uzela prvu generaciju i da sama redukujem, jer je to moje zakonsko pravo, da redukujem programe, da 30% mogu ja sama da izmenim. Naravno, da sam ja izvinjala naravno srpsku književnost, jer nikad nisam sebi dozvolila da pričam o svojim precima kao zulumčarima. Da sam uvijek, kad su bile lekcije o običajima, naravno da neću da bi blagdani, da neću da učim djecu, kako se učili su oni, kako se piše Uskrs i šta se radi u vrijeme Uskrsa i Božića. Ali su prvenstveno učili u svojim blagdanima. Znači, nije mi trebao pečat od ministarstva. I sigurno sam da i vi isto to radite. I zbog toga, znači, više sam se pristala da, eto, vama se obratim, da vam prinesem sad moje iskustvo iz učionici i da vam kažem šta je u stvari nastava na bosanskom, šta očekujem od vas, jer nisu vam došli roditelji. Očigledno da se nije dobro ni promovisao ovaj skup, da nisu obavešteni dovoljno dobro roditelji i nisu ohrabreni. Mi moramo da... Nažalost, došli smo na to da moramo da organizujemo ovako, da nas neko ubeđuje i da nam predstavlja šta je moj jezik. Moj jezik je jezik moje majke. A moji učenici su učenici u nastavi na bosanskom koji su ponosni, svjesni svog identiteta. I više se ni jedna merlja, ni Jusu, kad putuju sa roditeljima u Beograd, u Budvu, ne stide da kažu da ne, Pulić. Ne, ona je Merije Pulić. Ona je učenica prvakinja u atletici na svom uzrastu. Jedna Sajma Modić koja je bila učenik u nas na bosanskom jeziku, koja je bila đak generacije, u nas na bosansku u jednoj školi, u gradskoj školi. Osvajala prva mjesta na takmičenjima iz matematike i iz fizike i to što je u nastavi na bosanskom jeziku je samo ono njeno bogatstvo. I ona je vrlo uspješna i nisu najgora djeca u nastavi na bosanskom, nego prije 2 godine, to je bilo znači 22. godina koja od 37 obrazovnih ustanova đaka generacije 29, od 37, 29 je bilo pohađala nastavu na bosanskom jeziku. To je ta uspješnost. Naša djeca koja završavaju nastavu na bosanskom jeziku, oni su svjesni svog identiteta, onoga što jesu i da čega ne treba više da se stide. Naša djeca neće do Okse, do Banjske petlje govoriti na jedan način, a već od Okse i tog puta ka Raški i Kraljev lonik jezik i početi se gađaju dežima. Znači, definitivno mi imamo problem sa izražavanjem ovo područje. I to nije stvar toga, jer ja ne znam taj jezik, ne znam svoj jezik, učiteljica, jedan prosvetni radnik kaže, ali metodika, to znate i vi sami, metodika za srpski jezik i metodika bosanskog jezika ista. Na isti način vi obrađujete te lekcije. I ukoliko je ovdje neko od vas vodi grupe na srpskom jeziku, nemojte molim vas da se tukate i da ovako glupost izjavite sebe da ukopavate. Za mene ste stvarno nesposobna. Ja lično prijevi zbog toga ne bi dala jednu takve učiteljice, nek je nazovi najbolja.
Ne zna da tu ona znači ne zna tu metodiku, osnovni predmet ona nije savladala. Ona tu metodiku kad ima položena, ona može da obrađuje na engleskom jeziku, na njemačkom jeziku, isti je način obrade pjesme i savladavanje slova. Ali razlika je u tome što više jedan džaker nije svi džaker. Imam onako jedan intelektualac koji radi na kompjuteru, direktno je možda. Ali je džaker neki hamal. Znači, mi učimo djecu da su ono što jesu, da trebaju da su ponosni. Mi imamo smatramo turizmu. Doprinjela ovom skupu i žao mi je što ste i bili kao učiteljice u ovako malom broju, ali vi budite jaki, neka ste vas 10, 15 svesne svog posla i svog imaneta, poboda bit će i više. Promijenit će se ovo vrijeme, vidjet ćete i ove generacije koje dolaze, njima neće trebati ovakvi skupovi, oni će drugi da osvijeste. Svojim načinom života. Moraju roditelji da se osvijeste. Hvala, Savice, ponovno na Bujnu. Sve roditelje obavestili. Sami, ja isto dolazim vaspitačica u predškolskoj ustanovi mladosti, a ove godine vodim grupu godine pred polazak u školu, odnosno predškolci. Moja grupa je mešovita, znači imam od 31 decu u grupi, 17 je na bosanskom jeziku, a 16 na srpskom jeziku. Zbog te našeg nedostatka prostora koji mi inače imamo problem, znači grupa je morala da bude mešovita i stvarno se trudimo, jeste nam otežano, posebno što imamo, cijela dokumentacija nam je dvojezična, dnevnici, matematika, znači za nas je to malo otežano, ali mogu da kažem da funkcioniše, da se eto i snalazimo i da u svemu tome mogu vam reći i roditelji ustupno vide različitosti, jer evo ja ću navesti kao i vi neke primere, kaže mi smo Bošnjaci, oni su odvoje kad radimo, a mi smo Srbi. Onda naša deca govore, mama, ja nisam Srbin. Što mi govore da sam Srbin, ja nisam Srbin? Onda sam primetila da roditelji budu u nekoj nedoumici. U razgovoru sa njima, zbog čega, šta se dešava što biraju srpski jezik, jer eto, to su deca koja već 4 godine ja vodim, znači od mlađe grupe, upravo to što ste vi rekli, izbor učitelja. Mislim da tu, po meni, osnovne škole na neki način vrše instrukciju ili kako već, stavljajući bolje učitelje na srpskom jeziku. Džaba, nama treba vreme, ovo je proces koji će da traje, neka traje po 100 godina, a nećemo da ustajemo, ja sam prvenstveno majka, imam 3 dece, 2 dece naravno na bosanskom jeziku, jedan je u gimnaziji već 2. godina, tako ja nikad nisam imala alternativu, znači moje dete pohađa nastavu na bosanskom, ali mi ćemo se uvek truditi koliko možemo i prijateljima i sa roditeljima da vršimo jednostavno nešto za naše. Hvala Bogu što nam je ovo omogućeno, jer znam, ja sam dete 90. godina, šta smo mi prolazili, kako je naše školstvo bilo. Žalostno mi bude da himnu Svetog Save nauči Hvala Podnicu. Mi smo to morali da, znači 27. januara, kako je već išlo sad, opet kažem hvala Bogu da imamo priliku i nadam se da ćemo uspjeti. Nam treba vreme, upornost i istrajnost. Hvala. Likovne kulture njegujemo bošnjačku umjetnost i čuvamo našu kulturu i tradiciju.
Bosanski jezik, temelj našeg identiteta. Bošnjačko nacionalno vijeće.